Namar ka jingthut hakakit ka ba, kalit kawan jong ki kali na ka jingjulor ki surok kylleng ki jaka jong kane ka jyllla. Ka jingpoi ki Marbam mardih bakongsan shuh ki shnong ki thaw, kam thikna shuh kumba baroh si katta. Ki paidbah ka Southwest Garo Hills District, mynta kila Sdang ban mat eka jingkyrduh ki Marbam, kum khaw, udai, ki umphniang bam, bat ki umphniang petrol, bat diesel, ha ki babun ki shnong. Rikwin Ch Marak wen ki rangba ki ba imsni ban trena ka benta ka baha kamiat ki paidbah, ula kentui ka sorkar jyllla, bat ki borsen shahar district ban penpoi ki Marbam bakongsan shuh ki shnong jaka ni ka district, kenang bagi paidbah ki nait na ka jingyap thangan. Dungtha mancha andaki government chi request katna namne kenga ya all khasis achi federation ni kata da makka jambe wani se blong bin nok jamrang nostonga ya southwest khasis ni ngau doing ko pasung nokrang dungtha mancha chi mos kola aro chi dingku boro dingku saitang chi is khasis pa gaka jem monsungam ni ngau acham wa sung nokrang blongin ni nakarang ko manenga warang chi dungtha mancha ya relief parnang ko ya area rang chi southwest khasis ni ngau sung doing ko pa border area doing ko parang na dungtha mancha relief parnang ko spet na onde namgen chim nimna request karna na namne kinga dungtha mancha je ko nagana riang de rama jalang chokcha ha supply rang rabana ka chokcha ni ko blongin ni kya ko manenga thel sabun mancha mirong chana rna kita blongin ni karang manenga आरे या को रिक्वेस्ट करना नामने क्या दुटा मंचा चीफ मिनिस्टर और डीसी और दुटा गादो लेवल दोंगे गुप्पा मिनिस्टर अंची बा दुटा गादो दोंगे गुप्पा ऑफिसर अंची या को रिक्वेस्ट करना नामने क्या या थारक खाली या एरिया अंची रिलीफ पाना को स्पेक्ट ना वाले नमगेन चम ने आरे रखे मना और कैसे सच फेडरेशन के रिक्वेस्ट करना नामने क्या प्लाटफॉर्म मिटेला